Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin jong jing ujor ka KSU Ranikar Circle, ha ODC in charge jong ka Southwest Khasi Hills District, halor ka jing thek ndo, bat jing thek mau pathar, hapo ka wa Ranikar, ka brawanda ya ka jing snudor, bat pendet shisho ya ka wa da ka company Dhar Construction, ka ba pentre ya ka surok tulin na khatpra, Ranikar no jiri Maheshkola. Next ke joint inspection team kabalalam khamadu SDO Civil Ranikor Subdivision haringkat ke jingadan lang ka EE Water Resource Maukarwat EE PWD Ranikor Division AEE PWD Ranikor Division Manager joka Dhar Construction Engineer NHIDCL KSU Ranikor Circle CM Himalangren bat kisorar snong kilalit banihar jurib yakawa kanshi Ranikor bat hakani ka jing her jurib lasaki balap shisha bakani ka company klapen tuat pathe ki mau shapo kani ka wa hadir ka jing jurib kladan ru ka jing lang panetai halor kani ka benta bana kaliang ka Dhar Construction kilapen paru bakada wadina mar ka jing jurib ka surak bat kawiru hapor bale ki blasting kadan ka jing block ki kali daki babon bon kita bat namar ka jing ujor ki patba tangman pelat ki kali kemban se ben penhap ki ni ki mau shapo wa Shushu kla airu ke jikular banang ne shakman kinom theshu yakimau bat khendo hapo kani kawa hakoi pat kalyang hakabai dei bakimau ki khendo kibla da ban the hakani kawa na kalyang ka company ka khram kular ai lakan lei ben khu ne em yaki balai nginang ya len shu ya kani ka jing prat khendo bat prat mau hang ni po wa ni nadu bateri ya kani nadu ngkong la judan ru ki breu ki ba komplain banom the ang tu ba ki dampar nyu pi porn kong baterai ke khendo pi thep hapo dampar pi thep pi berat patang tu kata pim la len ngidon ki video pim la ban ong ba kadai tang kajing ba por blasting ba ngi berat kebat ta ki daw ba pi ong ba mo kaslam banai angsha pi dei ban penbun ye ki mesin ba karkom tre yang tu ba ki dampar pi dei ban chim ya ka jaka ban wai jaka pi ha ban le pi kan uksa kan nong ston ka surok nong ston ka bakila tre ka tulin hang tu PE yang tu hakin si area mairang katuga BSC company kamsem berat nang tu hapo wa iki ka kitbe iki khendo ha dampar ka ki lawai ka jaka wai man berat khendo ban berat mau ni ba hang ni pat hang ni ka jing sim nyung ka company jung pi neleng jungi ka seng sha ni sokmen ba yo ki company na po jala jong de ki dei ki biru jungi di parodok persnam jungi long isukman bagi yo kaya kajing tray bagi tray hi daki biru jungi tray kaso pelapat long ki biru jungi ki lemon ti ki lemon naliang jungi long ngim kwa kan ba kin lemon akan ikurkom nomor kani gawa menta kidang tray tangani kesiliang tangani siliang kidang tray kani gawa lada tray sa sini siliang la tikna kani gawa kan sadam be kata la tikna inum la len baling ngin len ya kata inum la len tinaliang jungi kasangi kwa ba pi de ban sange mardor yang ni ka jing thek ndo pimla ban chu ai daw ba ka de ka jing blok nta ba ha simpor pihak ban pe ha kanur kom pihak ban wat kilat ha kanur kom ba ban nom slam ndrai pin 11 bej barok ka we hang ni ka de ban simpor pi long pihak ha ban antat ha ban pe ha ban bu ki mesin ba khambon ban yo ban tre banang ni khman pi de ban kit be yu pi de ban wat ya ka jaka ban brek ndo bu mau pim de chu banang berat hang ni po wa dia naliang jungi kasengi longi kwa ekta namar ngili ilpa ba kani kawa kan sadam te longin kwa ba kani kawa kan sadam marang tu po miswali kalong klau kalong to kata kajing hapor blas kadon kajing sit mau kajing hapang tu te yakta te paling la len kan don beji tamba nrei long ke ka ba ngi long men ka khando berkhat kat kani kariat ka kala rengkat bat kasurok ngili ek tikpor hapor perwan slam berkhat hadin bawan selab besar ano ikan ya khendo ni te kami ni itu ka khendo pi om ba kadai tang kajing ayu melumala ba apor blasting apor ba ayu ba ban plat block atrai ba pil wada pile apor bala blok trai khendo kam kot hadu hajarong khendo ka kot hadu hajarong perhat label jong ka surok kat katu karyat ka kot ndai kajing wan selab kara ano ikan khendo ngi klem isu menta ndai ngili menta ikni naliang jungi kaseng bangi kwa hi ya kani pidi ban penkunya aku bat pidi ban sange no pidi ban dang yale persya telada pile persya ka song api yak ta ta ngimong pidi ban pni ka Dhar company
kadar construction company kadai man pen iya kata standar karukom trekam kadai man pen i kam dai man shule along mu kumni kadai man kapej nuksai mudi kiwi company ru ki BSC kumni bun ki baterai tulen rai kum kani baterai kani ka nang ni na khat pra syanong jiri baterai kani surok ka jinglo tortiwa ka karukom trai ru nong kila mon na badon kono no kijing plan nong kimju kham sangap te lada kijing kham sangap na leng ji ka sang tingi haban sim ke ya kijing kali punu ban sangap iki pajba alor kijing ujung ki pajba ne lang jing ka sang minum ailat te wat mut ba kijing long kan kut no tang ni yo piong ba next ru yo piong ba ngin train no minit ngin le ka boman kibru jungi kidan haman ki jaka baro sodong kani ke area kadon ibre jungi numla ban pinong pintre men mit le ka buman men mit ne men singiru ngingi don bet ibre ki ui bet pindai pide ban sangap ba ya kai ke ba nak liang jungi kwa ya ka bor trik ka ba dai ban sim jingit ban sim kiai harlo kani ga jungi jorn liang jungi ka sang jungi tiga ngidon ka temu bam dai ba ka pintre ya kan pintre kam dai min penjat pendo ya ka wa lan ya ki ya ka mariang ini persyang ban perkuat bat wong ke ka daw ke bau ong ngakwa ban batai ke bau ong ka long ba teng habang nile ik ki blasting ki hap padon ki BIP ki bayat nang ni ki pajba ki komplain balai baslam ni tede na kata teng ni hap ba halaban pen hap no so namar ba ban clear ini kita ki kes ki jia bala akabala tho ki si ke bedai bat kajing pen hap Plumar ye ki mau ki bami na gani ki trai hapo jong kawa bat ke KSU halor kata ka phang ka la lek pang ujor ADC ba ya kan ni kajing penhap ye ki mau ki ni siap hapo kawa bat aka chiti ke bagi thok lo bi ong ba kan ne kala ban penjebo e ko bat de dengan kala ru ban nang penrit usuru ya kan ni ka ka ba tut namar kan ni ki penhap ki mau tina kalem jonga pemuas civil kali bala thok sengaban yalami kali ke joint inspection di mahabang don hang dia mentang suka ban kli kali ngam don sibun wa ong rei ka poin ke dei betang ka poin kumbal ong ba jadi penhap ya kini ki chundeu ki mau e cepo jong kali ka di halor kali ngadon sendiat ban kali I think I will ask from no contractor sama Pingi laktip ya kali tray bakal sedang kan sedang apa ni? Apa sistem sistem kalau sedang kali tray. Kali tray kalau ayat kumli kumapi nadu nang tena khat ter solution ni. Sementara kalau poin ya kali ke stage kebangi ini kalau kebangi ini kali jengka kaba bah kebangi keriat kaba jerong. Pat kebanang sate lele lasari sengili kaba kamjur susuk ngilang bodong tray. Jika ai kebangi kwa ban kli kalong bang cukwa ban trai ni namarti asan FTO sebelum ni until analysis ngayo komplain ke am sunang ban ong kumno kita minta bagi lagi yo ka komplain ke wahai DC balapan poin sini kita lihat kameram ke jangan order di DC ban yalam ya kan ka tinggal kli kum ni kan kum ubah peniat ni kan joint inspection terus ni lan kalian ke construction ka dhar kon company construction jong ki aba kyo ye ka di tray la dan MP guidelines ba kumno pin tray kumno ban lum ban lang ni ya ti mau ki ding daw ya la kadon MP guidelines ka ba bangi di bandon ke jaka balik ke ti mau ki ding kat ka ba ding ba mi na di tray that is the first point ngaku abad di for information actually I would like to know in front of all these members who have attended this joint inspection, we would like to know whether there is a specific place or not in that order, I may say, that where to keep this boulder and sand. Is it not that there should be a dumping place for all this? Had not a come, but kindon to give way for the stable given one, but simply they come. Today, coming a current mentang, wakin. Bakini kira kita tentang kin trengkam, kin penongkam kenang ba. Ini ipat itu jembet yang biang jangan kawa orang hang. Bat nak kalian kau jangan kalong ba, day berong ba. Kidon kijing abak trei kan orang kam. Indudon kijing stok. Indudon mau cuan dukat ngin cubu. Kam ni kabak stok. Tendrai ni haban sim kijing gitu. Kapan kau kalong ba. Kadang ka company, nela nangan, nela non
Pak em ni nangon ni haban dan sedikit ki habni sini tre. Yang jangan sudah nak tang kermen ba. Ke bengi keren ni ka report kami ni kali sini sibat. Lada ki bet yang sini aja. Kami aja susah lakut. So saya mereka that is very important point. Malah lada don na jenane kalau abang coba kam jangan ke ba. All of us we don't want that. Even me I don't want that. Even though I'm not here anymore, I don't want that. Try bang ngam kuai kum kata. Ke bangi keren ni in pendap kita ki kamera mi boleh banle but ngaj ba. Kali gini try kan yaj back. But ni kermen ba one day we will see a two lane road. Te sepang kane ngaro ngamda don kano kajing tip sepang kapan ai sekapan te mau rei kalong ba ngala slam hawat ngaro ngala ong kane kala I sirkai mo rei ngai I banga ba siat ya kane lenti ngai I ba kajing sisa kumba ong kini ki DCL ba kidon ngala lap sisin ba kidon waria kwa slam ki ba pen khoje ban pelaj ka kaliru kile khnyum ki pajba du kata te ngala subu teng re ke jing sala dei ban ai swa mangi ke jing tep se ko di si tang ba ni isnei ya pajba ba pej ye ka yat ka yeng ba pli don ki ba sitom ru nga su ngap la ka ngap ong kat ka ne ke jing khim ke ne ko srok na ma ka de ki chaka ka ba te nga su ngap la ngap re na kaliang ka jonga ngai I ba ka wei te ha bang kwa ban pon pau ka ne ko por ba ka ne ke jing thang yo ne plasting ro namar la long obar try la mar wat ki yeng jongi stai ro ngsiao saban ki permission baro te ngong la dalong ka bala gele ban penduna kato kat nen mo ya ka jing penthei kini ki bom nga ngasngo ban pau hang tapat namar wat kini ke jing ru yo baki hadin kan long I kan ji kumno ngim la ban tip kata I jongka kiduldi namar ba kadau hi ke bami bahkan wanra ke jing blok ke surok ke de la major blasting de ban control mot ladangi ai ba control blasting kala soft supaya ka jing de ke ba arbat kalong ba gidan gi nok song jongi gi komplain ba lada blast untuk dawat ka jur bha ka jing semua utung de ka tarok de ke wei ke ba dese kan kata ko kya mo de mi syukur pat ba ka company lada kadon da kanu kelenti ke ban wanra de ki blasting ki bom ki explosive ki bom wanra ka jing semua amar wila ba penuran kami ki explosive ki ka jing semua bala long palat ki ba ki nok sistem ki ong bakal long set kai ba ye ngam tip hadu kanu ka long kata nomor ba ngasio sauna ki brio lojong anda ye lojong apat dali apat yo sauna ka jing semua de kita kata bat kidon ki be de ki jing duna bang long ngam kwa ban mention kita nomor ba kiba don kam ban penbet mo nakalang company kagi kiba kar kumtray dam don kam ban pej binya ma ka kimuri kini kita kiba laai jing tray ya kini ki lokal jongi nomor dan ki bom pada experience dan kiba dang yu te don kam ban pej binya tang ba kan nom thot ka jing tray nomon ra ka jing jot tang sipor entahlah wanra ketulian ngi las mo komen ba along gajing ke kru pan bantang kat tu kan ni kan chat no te ngi so bunot ro ni le kar bala hi bagin maintain ya dayo ndai ga chika ne baret ba very naro inbo machine thanru ndon jaga ya chu tang ko we machine inbo hajon bo artli kenda ayai round do 360 degree like tang artli machine ni la on bo so nimla bo pla de ta so I jaga baret tang 2 meter nyomita existing jadi melayu kam he dengin bu kambon mesin melai ada 80% ba plastik bahak so imla bun plat mesin kan ngila bun idempar ru imla bun idempar ngi bun ma muran 100 dempar ngidan mesin ngi bun ma temang imla bun deploy ka jo jaga magaret ba jaga ini ide sejrong bala he hang tu dengi lum gi ma ngi bu jaga ngi re dorok breaker ngira jaga ba he ini ngimju berarti to jaga ba he ngilum kima kendang ngira sekam mangi don kam yu mau ngira upload blasting bangin don kam he bangin la ban ra nomor ba ka srok than kret than ban ko yu pa ba man ka pola la le phim yu la lai kanta sau kanta
kesangai apa tangin blasting beru tingin mentangin ya kata bengiyung sangin pendana no intensity ru mbong ba to ngin ringin pendana ngirale control blasting daru andai dadan kam tangin pendana su mereka ingin le kat nakaliang ngi bengila ngin le bengin ai kenono complain di ba Yang sipang kata ka eksplosif. Kaji peran kami ke eksplosif ki bom. Awai nagalang jungi peldiru ang lebih keren bat di manager yang ka Dhar Construction Company ba imdaisu ban penan kam ya high intensity of explosive explosion namar balai ba kata ka vibration mo baongi soda kata penki ki yang gisam pentor yo lese kalan pentor ikan existing bridging baga dai tangan ka jingkian ka ba connect ya kani ke area ka sini mar laki pau snam mensya umdan jingkian padan gani ya biya ada ferry nah di ngaruh kala experience kata di soba baglai kan bat i mama iru ilakulat ban penduna no ya kata in control no ya kata blasting jongi let kata control blasting tinga kerman ba maki diki engineers ki sotu bahas pangani kerman maki diki jing penjat penjulor ni bagane ki jing penkam jigi ya explosive kan nomor ke jing jia ke pasusi dari bab sini ya ke panggil dan lupa tangini kena kalam sini. So apart from whatever our manager DCC say, we will like to improve our work to not cause any damage to the environment. And due to some problems, sir, when the blasting was done, and certain vehicle was coming, sir, and due to emergency, we will be opening for them, sir. That's the issue this one will create, sir. But we will try to control this in future, and we will make a good road for you, sir. That's it.